أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه إلى يوم القيامة. ونسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. أما بعد، ikuzo nishimwe nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah yuko yataka intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu bamarayika akanayundagazaho amahoro n'imigisha yo nabaye mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe twese yadushina muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo agaragu ba Allah, tugiye gukomeza isomo ryacu rya hadithi twatangiye, aho ubushize twari twavuze umusogongero cyangwa se twarebeye hamwe bimwe mu bintu by'ibanze dukwiye kumenya mbere yuko dutangira izi hadithi. Ariko mbere yuko dukomeza, ku mumenyi wa kabiri wanditse hadithi 8 zisigaye ariwe Ibn Rajab al-Hanbali, kuba twamuvugaho nagiraga ngo ntange tambi ku byatambutse. Twari turi kuvuga ku gisobanuro cy'ijambo sallallahu alayhi wa sallam. Hanyuma muri aya twabonye ko Allah avuga ngo inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ndangije ndavuga ngo bataka, utaka ni Allah ntago ari bombi, kubera ko Abul Aliya Ar-Riyahi yavuze ko abamarayika bo ni al-istighfar, basabira umugaragu imbabazi, naho abagaragu cyangwa se abantu basanzwe tuba dusabiye intumwa y'Imana, none ko Allah ayitaka nkuko twabivuze. Ikindi nanone twaravuze ngo turi kuvuga kuri uriya mwarimu bita Yasin rahimahullah, mwarimu wa Nawawi, turavuga tuti amaze kumubona bagenzi be bamuhatiriza gukina nabo ahubwo akisomera Qur'ani, icyo gihe yaravuze ngo fawaqa fi qalbi mahabbatuhu. Nashizeho Fatiha ndavuga ngo mahabbatahu, ahubwo ni mahabbatuhu, kubera yuko ta hano niyo wakoze igikorwa, kubera ko niwe wamukunze. Fawaqa fi qalbi mahabbatuhu rahimahumullahu jami'an. Allah bagiriye impuhwe bose. Muri kano kanya rero tugiye gutangira tureba noneho igisekuru cyangwa se amateka gatoya y'uwanditse hadithi 8 zisigaye. Twabonye ko ni hadithi 50, 42 zanditswe na Imam Nawawi, naho 8 zanditswe n'uwo bita Ibn Rajab al-Hanbali. Uyu Ibn Rajab al-Hanbali yitwa Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman al-Baghdadi thumma ad-Dimashqi thumma al-Hanbali. Bamwita Abdurrahman mwene Ahmad mwene Abdurrahman, ubwo ni sekuru we, al-Baghdadi kubera ko yakomokaga ahitwa Baghdad, ad-Dimashqi kubera ko nanone yabaga ad-Dimashqi, wa kadhalika al-Hanbali kubera yuko yarari muri madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Idhan turandika twitonze, yitwa Abdurrahman mwene Ahmad mwene Abdurrahman al-Baghdadi, nanone akaba ad-Dimashqi, yani al-Baghdadi kubera ko yakomokaga ahitwa Baghdad, nanone ad-Dimashqi kubera ko yabaga ahitwa Dimashqi, al-Hanbali kubera ko yarari kuri madhhabu ya Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Turasubira mu bwanyuma amazina ye, yitwa Abdurrahman mwene Ahmad mwene Abdurrahman al-Baghdadi thumma ad-Dimashqi al-Hanbali rahimahullah. Noneho nawe yari afite izina ry'itazirano, bamwitaga Abul Faraj, bamwitaga Abul Faraj. Twabonye ko ibingibi byaranze abatubanjije beza, ugasanga yitwa Abu Zakariya nkuko twabibonye kuri Imam Nawawi, wakadhalika uyu nguyu nawe bamwitaga Abul Faraj. Hanyuma nanone yari afite akandi gasirino cyangwa se akandi kazina kagatazirano, ariko ntabwo ari kamwe, yari afite menshi. Rimwe muri yo ni Zainuddin, bamwitaga Zainuddin, nanone bamwitaga Jamaluddin, mu yandi mazina bamwitaga Zainuddin, nanone bakamwita Jamaluddin. Hanyuma
ntabwo yigeze amenyekana cyane kuri ayo mazina, ahubwo yamenyekanye ku zina Ibn Rajab, yamenyekanye ku zina Ibn Rajab. Impamvu bamwitiriye Ibn Rajab nuko Rajab ni lakab, ni agasirino ka sekuru twise Abdurrahman. Twabonye ko ari Abdurrahman mwene Ahmad mwene Abdurrahman. Noneho Abdurrahman uyu nguyu bamwitaga Rajab, hanyuma abantu bakajya bamwitirira nde sekuru we bakamwita Ibn Rajab. Idhan yitwa Abul Faraj, nanone yitwa Abdurrahman, nanone yitwa Zainuddin, nanone yitwa Jamaluddin, ariko akaba yaramenyekanye kuri nde, kuri Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Yavukiye mu mujyi wa Baghdad mu kwezi kwa Rabi'il Awwal, yavukiye muri Baghdad mu kwezi kwa Rabi'il Awwal, ariko kwezi kwa gatatu kwa Kiislamu, mu mwaka wa 736. Yavukiye mu mujyi wa Baghdad mu kwezi kwa gatatu kwa Kiislamu mu mwaka wa 736 Hijriya. Imyaka tuba turi kuvuga ni imyaka ya Hijriya, ntabwo ari imyaka isanzwe. Ikindi nanone icyo twavuga ku bijyanye n'ibyiruka rye nuko yakuriye mu nzu y'ubumenyi, iwabo bari abamenyi. Papa we Ahmad yavukiye Baghdad, aranahakurira, anahasoma Qur'ani, ibisomo bigiye bitandukanye, anumviriza abamenyi bo muri Baghdad, kubera ko umujyi wa Baghdad wari umujyi w'ubumenyi muri ibyo bihe. Arangije anabaho ari umuntu usomesha abantu mu mujyi wa Dimashq, yari n'umuntu ufite idini rihambaye cyane. Kadhalika sekuru we Abdurrahman uzwi nka Ibn Rajab yari umumenyi wa hadithi, yari umumenyi wa hadithi ukomeye cyane. Idhan murumva ko Ibn Rajab al-Hanbali yavuye mu maboko y'abamenyi, yavukiye mu maboko y'abamenyi, akaba ari nayo mpamvu yagize ubumenyi bwinshi. Abavuga ku mateka ye bavuga yuko we na se bajyanye muri Dimashq akiri umwana mutoya, aho hari mu mwaka wa 744. We na se bajyanye Dimashq, yani Ibn Rajab na se bajyanye mu mujyi wa Dimashq ari umwana mutoya muri 744. Twabonye ko Al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali nyirizina yavutse muri 736. Rero muri 744 nibwo we na se bajyanye muri Dimashq akiri umwana muto. Fasami'a min khalqin kathir, yumviriza ku bantu benshi cyane ubumenyi, arangije yita cyane mu kumviriza hadithi bijyanye no kuba ise yaramwitagaho. Ndetse si n'ibyo gusa, akora ingendo zitandukanye z'ubumenyi. Uwo nguwo ni Ibn Rajab, yari umuntu ukunda ubumenyi kandi abuhugiraho, kama jaa dhalika, uko ibyo ngibyo byaje ku bamenyi bavuga uburyo uyu mumenyi yakundaga ubumenyi. Ikindi nanone uyu mumenyi yari umumenyi w'ibintu bigiye bitandukanye, yari umumenyi wa hadith cyane kurenzaho, dore ko yanasobanuye igitabo cya Sahih Bukhari nubwo atakirangije muri Fathu al-Bari, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nanone munyihanganire ntago turi buvuge ku barimu be, wakadhalika ntago turi buvuge ku banyeshuri be. Wala shaka nta no gushidikanya ko uyu mumenyi yari afite abanyeshuri benshi cyane, yari afite abanyeshuri benshi cyane, wakadhalika abantu bamwungutseho kubera ko yari afite majalis al-ilm yigishamo mu gihe cye rahimahullah. Hanyuma nanone yanditse ibitabo. Mu bitabo yanditse yasobanuye igitabo bita Tirmidhi. Mu bitabo yanditse yasobanuye Jami' at-Tirmidhi, nanone nkuko twabivuze yasobanuye Bukhari, ayita Fathul Bari. Fathul Bari ni ebyiri, hari Fathul Bari ya Ibn Hajar al-Asqalani na Fathul Bari ya Ibn Rajab uyu nguyu Abdurrahman. Hanyuma nanone yanditse igitabo cyiza cyane gihambaye gifite akamaro gakomeye bita Jami'ul Ulumi wal Hikam fi sharhi 50 hadithan min jawami'il kalim. Iki gitabo Jami'ul Ulumi wal Hikam wenda mu ncamake ni sharhe, ni ibisobanuro bya za hadithi turi kwiga 40 an-Nawawiyya, hadithi 40 za Imam an-Nawawi. Wa huna unabbih, na ndatanga tanbihi, twavuze izi hadithi tukoresha ijambo ngo 40 an-Nawawi, ariko twongeraho ta tukavuga ngo 40 an-Nawawiyya, 40 an-Nawawiyya nkuko byanditse kuri ki ku gitabo. Hanyuma nanone mu bitabo
yanditse hari igitabo bita Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif taban yanditse ibitabo bitandukanye muri fiqh, muri aqida ndetse no muri hadith. No mu byo yakoze harimo za hadithi 8 yongeyeho kuri izi ngizi twavuze. Yapfuye ryari rero? Yapfuye muri 795. Yapfuye muri 795 rahimahullah rahmatan wasi'a. Ibn Hajar yamuvuzeho aravuga ngo kana sahibu ibadatin wa tahajjud, kana sahibu ibadatin wa tahajjud, yari umuntu ukunda kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala cyane ndetse no gukora ibihagararo bya nijoro. Kana sahibu ibadatin wa tahajjud, yari umuntu urangwa no gusenga cyane Allah subhanahu wa ta'ala, wakadhalika no gukora ibihagararo bya nijoro. Nanone Ibn Hajji rahimahullah yamuvuzeho aravuga ngo yarazi cyane ubumenyi bwa hadith, ngo kugeza ubwo yabaye umumenyi ukomeye kurusha abandi mu gihe cye mu kumenya ibijyanye n'inenge ziboneka ku bantu baza bakavuga hadithi wenda ikaba ifite inenge. Ibyo bintu yarabizi cyane. Nanone Ibn al-Mibrad rahimahullah yamuvuzeho, Ibn al-Mibrad rahimahullah yamuvuzeho aravuga ati kana faqiran, yari umuntu w'umukene, mutaaffifan, akaba yari n'umuntu witwararika ufite imyitwarire myiza, ghaniyan nafs, ufite ubukungu ku mutima, wa kana la ya'rifu shay'an min umuri dunya, ngo nta kintu na kimwe yarazi mu bintu bijyanye n'isi. Farighan anir riasa, ngo yarari kure n'ibijyanye n'ubuyobozi, ntacyo yari afite na kimwe uretse ukwita ku bijyanye n'ubumenyi. Nta kindi yari afite uretse kwita ku bijyanye n'ubumenyi, yani ibyo yari ahugiyeho ni ibijyanye n'ubumenyi. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Uwo rero niwe Ibn Rajab al-Hanbali. Ibyo twasubiramo gato kugira ngo tubyibuke neza nuko yitwa Abdurrahman mwene Ahmad mwene Abdurrahman al-Hanbali, tukabihina gutyo al-Hanbali. Hanyuma bamutaziraga Abul Faraj. Nanone yagiraga agasirino ariko Zainuddin ndetse na Jamaluddin. Nanone ariko amenyekana kuri Ibn Rajab. Hanyuma nanone yavukiye mu mujyi wa Baghdad mu mwaka wa 736 Hijriya. Hanyuma apfira Dimashq mu mwaka wa 795 rahimahullah rahmatan wasi'a. Hanyuma noneho tugiye guhita twinjira insha Allah ta'ala mu bijyanye n'igitabo cyacu Arba'una an-Nawawiyya, hadithi 40 za Imam an-Nawawi rahimahullah. Twavuze ko ari hadithi 42 yanditse, hanyuma Ibn Rajab al-Hanbali yongeraho hadithi 8 rahimahumullahu jami'a. Allah bose abagirire impuhwe. Turaza rero gutangirana na hadithi ya mbere bijyanye n'iminota mike dusigaranye, turayirebaho mu bisobanuro rusange. Ubutaha tuzagira ibindi dusobanuraho, hanyuma dukomeze na hadithi ya kabiri gutyo. Ikindi nabagiramo inama, izi ni hadithi abamenyi bagiramo inama abantu kuzifata mu mutwe, bakazifata mu mutwe ndetse nanone bakazisobanukirwa, nanone bakazishira mu bikorwa. Rero ugishoboye gufata namugira inama yuko arangwa no kuzifata mu mutwe ndetse no kuzishira mu bikorwa, kubera ko ni hadithi zikoreye ubuhambare bwinshi. Mbere yuko rero twinjira kuri hadithi ya mbere, ndongera mvuge ku byiza by'izi hadithi 40. Icyambere twavuga kuri izi hadithi 40 mu gaciro kazo, agaciro kagaragaza iki gitabo ni ubumenyi bw'umumenyi wacyanditse Imam an-Nawawi rahimahullah. Twabonye ubuhambare bwe,
rero agaciro ke nanone karagaragaza ko ibyo yanditse nabyo bifite agaciro. Icya kabiri twavuga nuko kiri mu bitabo bihambaye byiza bitunganye neza cyane Imam Nawawi yanditse rahimahullah. Nanone nuko Imam Nawawi rahimahullah yagiye areba hadithi ziri sahih z'impamo, inyinshi muri zo ziri muri Bukhari ndetse na Muslim. Icya kane nuko izi hadithi zikubiyemo imisingi ikomeye y'idini, zizengurukiyeho Ubuislamu. Usanga hadithi imwe muri zo ifashe igice gikomeye cyane ku Buislamu, kama sayati bayanuhu, nkuko tuzaza kubivuga. Idhan mu ncamake, icya mbere nuko uwanditse izi hadithi yari umumenyi w'ikirangire. Ibi biragaragaza ko iki gitabo gihambaye. Ikindi nuko biri mu bitabo byiza uyu mumenyi ukomeye yanditse. Ikindi nanone nuko yagiye areba hadithi ziri sahihi, n'inyinshi muri zo ziri muri Sahih Bukhari na Muslim. Ikindi nanone nuko izi hadithi zikubiyemo Ubuislamu bwose muri rusange, zigarukwaho n'imisingi ikomeye ya yindi ihambaye mu Buislamu. Tugiye gutangira hadithi ya mbere, turaza kuyisoma byonyine, hanyuma nyuma inshallah ta'ala hazabaho kuyisobanura mu buryo ubundi dufata ifayida muri make, kubera ko inshallah tuzajya dusobanura hadithi uko yanditse ijambo kurindi, twandika ibisobanuro inshallah, hanyuma niturangiza tuyivugeho inyungu ndetse na bimwe mu bintu wenda abantu bakwiye gusobanukirwa kuri izi hadithi. Ibyo gusa. Al-hadithu al-awwal, hadithi ya mbere. Al-hadithu al-awwal, iri jambo bismillah ntago riri mu magambo y'umwanditsi. Hadithi ya mbere, al-a'malu binniyat, bayikoreye tabwib, bayikoreye umuryango, bayita ibikorwa bishingira ku mugambi. Al-hadithu al-awwal, hadithi ya mbere, al-a'malu binniyat, ibikorwa bishingira ku mugambi. Turatangira noneho dusome hadithi mu Cyarabu, nitumara kuyisoma mu Cyarabu nibwo turahita tuyisobanura. An amiril mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. ibisobanuro an amiril mu'minin, biturutse ku muyobozi w'abemera Abi Hafs, se wa Hafs. Iryo ni iritazirano, ntago ari uko yari afite umwana bita Hafs. Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ariwe Umar mwene Khattabi radiyallahu anhu, Allah amwishimire. Qala, yaravuze ati an amiril mu'minin, biturutse ku muyobozi w'abemera Abi Hafs, ariwe Abu Hafs Umar ibn al-Khattab, ariwe Umar mwene Khattab radiyallahu anhu, Allah amwishimire. Qala, yaravuze ati, izere ko inshallah turi kwandika. Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul, sami'tu, numvishe, Rasulallahi, intumwa y'Imana, intumwa ya Allah, sallallahu alayhi wa sallama, Allah ayitake mu biremwe byo mu juru anayihundagazeho amahoro n'imigisha, yaqul, igira iti, numvishe intumwa y'Imana, intumwa ya Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah ayitake mu biremwa byo mu juru anayihundagazeho amahoro n'imigisha, igira iti,
يقول إجريت إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال مبجوكري بكربة إنما الأعمال مبجوكري بكربة byose بالنيات bishingira ku mugambi إنما الأعمال مبجوكري بكربة byose بالنيات bishingira ku mugambi وإنما لكل امرئ ngo kandi na buri muntu wese manawa azahembwa bijyanye n'ibyo yashiriyeho niya wa innama likulli muri'in na buri muntu wese azahembwa manawa bijyanye n'ibyo yagambiriye taban aho ni mu magambo rusange inshallah hari ibyo tuzavuga kuri aya magambo arimo ubusobanuro bukomeye nkuko twabivuze ko izi hadithi zikubiyemo ibintu byinshi. Hanyuma intumwa y'Imana nyuma yuko imaze kuvuga ibyo bibiri iravuga iti faman kanat hijratuhu uwo ukwimuka kwe ila Allahi azaba yimutse agana Allah wa rasulihi ndetse n'intumwa y'Imana. Aha tuzasobanura ko intumwa y'Imana ikigamijwe ni imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, naho Allah ni Allah ubwe ari ushaka umufitiye ikhlas wa kadhalika ugiye no ku mategeko ye. Sayati bayanu dhalik, ibyo tuzabigaragaza. Faman kanat hijratuhu uwo ukwimuka kwe ila Allahi azaba yimutse agana Allah wa rasulihi ndetse n'intumwa y'Imana cyangwa se n'imigenzo y'intumwa y'Imana, fahijratuhu uwo nguwo azahemberwa ko ukwimuka kwe ila Allahi yimutse agana Allah wa rasulihi n'intumwa ye. Fahijratuhu uwo nguwo azahembwa kubera ko ukwimuka kwe ila Allahi yimutse agana Allah wa rasulihi n'intumwa ye. Waman kanat hijratuhu naho uwo ukwimuka kwe lidunya azaba yimutse kubera isi yusibuha agiye kubona, awimra'atin cyangwa se umugore yankihuha agiye gushaka aho ngaho, fahijratuhu uwo nguwo ukwimuka kwe ila ma hajara ilayhi azaba ari ukubera ibyo ngibyo yimutse agana. Waman kanat hijratuhu nuwo ukwimuka kwe lidunya azaba yimutse kubera isi ari yashaka, yusibuha agira ngo ayibone, awimra'atin cyangwa umugore yankihuha agiye gushaka aho ngaho yimutse agana, fahijratuhu uwo nguwo ukwimuka kwe ila ma hajara ilayhi azaba ari ukubera ibyo ngibyo yimutse agana. Bimana ibyo nibyo azabona, ntago azahembesha kwa Allah ibindi bihembo. Rawahu imama al-muhaddithin, iyi hadisi yakiriwe n'aba imamu babiri n'abamenyi babiri b'ibirangirire ba hadithi, yani nibo bamenyi ba mbere ba hadithi kurusha abandi, kwako babitiriye imama al-muhaddithin nkuko bavuga ngo uyu ni umumenyi w'abamenyi muri iki kintu. Rero nabo babise imama al-muhaddithin, aba imamu babiri b'abantu bazi hadithi radiyallahu anhuma, Allah abishimire, fi sahihayhima ngo bayakiye mu bitabo byabo bya sahihi byombi, yani muri Bukhari ndetse na Muslim. Abo ba imamu babiri abagamijwe ni Bukhari na Muslim. Ngo alladhaini huma, ibyo bitabo byombi, alladhaini huma ibyo bitabo byombi, asahhul kutubi al-musannafa, nibyo bitabo by'impamo byanditswe mu bumenyi bwa hadith, nibyo bitabo byombi by'impamo kurusha ibindi byanditswe mu bumenyi bwa hadith. Imamu Nawawi rahimahullah avuga iri jambo yahise yongeraho igisekuru cyande, igisekuru cy'aba bamenyi bombi Bukhari na Muslim, ariko twabikuyeho ntago twigeze tubishira muri iyi mfashanyigisho kugira ngo abanyeshuri bitazabagora biidhnillahi ta'ala. Reka rero tuze guhagararira ahangaha, ubutaha kuwa gatanu tuzarebera hamwe ibisobanuro by'iyi hadithi nanone mu ncamake duhite tubisubiramo, hanyuma turebe inyungu twunguka muri iyi hadithi ndetse n'amasail n'ingingo zinjira muri iyi hadithi z'idini. Naqifu inda hadha alqadri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika
ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik.